Zaman oğluna çaldar o zaman olacak. Ya karmavaysın be. Sana Kuday vursa yakında Tınar'da çıkan kıcarat bolmalı. 17 yıldan beri Gulamp'dı tanıldım dep жүрөм. Dram teatrdan Karol Dağıyan tanı etken men. Sen bunu birinci sen tapkansın. Can çarpmam gerekmez. Abi kaç. Ne de olur da. Bu senden gelmek boynumuzun hakkı. Bunu o 3 günden beri yiyinecek bu adam. Bu şu geçişinde buzuluğuyla gitmesin bu da. Neli? Keremet geçiңizler менен күлкө ашкозлары. Сиздер менен Талант Куламфагаевдин кезектеги Шашкан элге шашма күлкө аттуу концертинен жолугушуп турганыбызга кубанычтабыз. Кош келипсиздер, куш көрдүк. Ассаламу алейкум. Сонун буйруса баштап алдык. Анан мени башында чыгарып коюшат. Себеби мынантип анча-мынча кечиккендер келип отурганга чейин, сиздер концертке жайгашып киришип калганга чейин алаксытып турушум керек. Сиздер чыдап отуруп турушуңуздар керек. Келишип алайлы да ушу нерсенин башында. Мен Талант экем жанында жүргөнүнө 4 жыл болуптур мына быйыл. Ушу кишинин кызматын кылып, шакирт экөөбүз болобуз. Анан мен бизден сурап калат да, бу талант өзү жашоодо кандай болот деп. Анан Талант эке жөнүндө бир-эки окуяларын айтып берип коеюн. Бу киши бирдемеге маани бере бербеген. Анча-мынча нерсени карап да койбойт. Анан шашма, тез жазылат, тез жини келет ушинткен бир башкача киши да жашоодо. Bir окуяларынан айтып өтүп кетели. Bir айылда концерт коюп атабыз. Жана бардыгыңыздар жакшы көргөн образ бар, Тониянын образы. Аял көйнөк кийип алган, жоолуктарын салынып алып ойноп атат, концертти коюп атабыз. Акыркы интермедиябыз ошол. Ал киши Тонияны ойноп атат, мен күйөөсү болдум. Интермедияны бүттүк, концерт бүттү. Биздин эшик тоскон балдар менен айылдын балдары тополоң болуп кетти жолу. Анан эми концерт мен чыгып аралашып болуп атсак, концерт Талант экеники да жоопкерчилик мойнуна кой, бирдем болуп кетпесин, ажыратып калайын булар деп шашып жана көйнөк жоолукта чыгыптыр да. Чыгып эле койгула балдар, койгула деди эле, баягы айылдагы балдардын бирөөсү эжесиз аралашпаң деди ошол жерден. Баягы сөз Талант эке катуу тийген экен, этегин түрүп алып биз менен кошо ошол жерден мушташ жүрөдү. Жоолугун чечип алып ошол жерден. Ушундай киши. Анан кээ бир адамдар Талант экенин комментарийине башкага жазып калышат. Талант тилин оңдосо болот эле. Анан мынча бир нерсеге токтолуп коюшубуз керек бүгүн. Талант Куламов жөнүндө раматылык кудулдардын атасы Рахман агайыбыз мындай деп айткан экен. Талант, сенде Манас Бердибековдун сыпаты бар экен, кудулдук. Анан сени бул баланы деген экен Талант экени. Бузбагыла, оңдобогула, то есть оңдобогула. Оңдосуңар бузуп аласыңар деген экен. Ушул боюнча күлдүрүп жүрө берсин деген экен. Айтор Талант экемин көрмандары. Дагы бир жолу кош келипсиздер бүгүн концертибизге. Талант эке жөнүндө анан Рахман агайды бекер эстеген жокпуз. Концерттин башында ушул кудулдар жөнүндө агайыбыздын, Рахман агайыбыздын «Биз сахнада» деп жазылган ыры бар. Мен ошону окууну туура көрдүм. Биз сахнада кейиптербиз аргандай, кээде сообуз, кээде ичип алгандай, чын дил менен күлгү сунуп келебиз. Сиз күлсөңүз бизге ошол күн майрамдай. Биз сахнада кээде аял эркекпиз, төрөпейил аша түшкөн элпекпиз, акылдуубуз, айдан жарык чолпонбуз, керек болсо биз телбай тентекпиз. Биз сахнада байга салам бербеген таланттарыбыз бүт баарынан бийикпиз. Бирок элден бийик болбой эч качан, таазим кылып келдик башты ийиппиз. Агайыбыздын жаткан жери жайлуу болсун. Сонун чыгармаларын жазып кеткен. Биз концертибизди алдыга карай жалгаштырайлы. Не болуп атат экен? Карап койгула. Карап коесуңар бей. Не болуп? Концерт баштап атат. Карасаңар. Ya karmavayısın be.
Bugün Ya kim bul? Kim? Var mı? Konser bolatat deyim. Görüp atam kansat bolganda. Osman tukulanma oyna koydum tukulan moynumuzu. Böyle arasında bir yolun. Ahırana ortada bir yol ölüm tukulan diye. Ya qarab qo'ymaysan. Yo'q, konsert bo'lib qo'ygan. Arasında mınan ne istiyor eder? Böyle arasında da bir yolun. Anana saraygan moynun üzülgün. Biro'nun bolasini Ay berçi mınan berçi ölüm tukulayın ölüm. Öl saraygan tümele beni beşigimi terbiyet koyganday. Tartqılayt kolum uçulup olayın dedi. O geçires, geçires. Konsert bo'lib o'tadi. Uçpagan anarday olgan ölümü turup kolayını ya. Konsert Ne olmadı de ne meni girgizmeysin yaylanan. Konsert bolgandı görüp atam ben ne? Abçaldın 40 olmadı attı atam bu. Görüp atam konsert bolup dur. Ova. Emin ben o yerden gireyim dedim. Tiyağın girgizmeyt. Munyaka gelsem bu yağın girgizmeyt. Mine siler bekinip koyup atasınlar bu. Yo'q, em. Şey birine seni söyleşip atasınlar bu. Cana generaldın getkenin birine seni kılıp atasınlar bu. Ya. Böyle kalasınlar da bir zolu. Yo'q, bunday da. Ölümü turup kalgan, sargaygan ölüm turup kalayını ya. Su çıkmagan şılangı da yok. Men ne haqorat qilib o'tasiz? Ölüm turup kalayın, sen akaratına, men akaratım. Ya yo'q degan eldi silab qo'ymaysizmi? Men eldi sıylamayın, men çıgaras geldim mi? Eldi sıyladım, men anaktan girgizmedi, o şayaktan hızı çoğulup atam. Anjelikan bloger geldilerini okşolab bastırıp kelaverasiz. Angelika'ga tengebe men, Angelika'ga tengebe. Qiziq ekansiz. Yoshina kiyinib olib kelmaysiz yo'q deganda. Kim ne kılıp giyinip geldi? Ne giyinishim buna? Ne giyin? Ne giygansiz? Kapron ne ona oldu? Kapron emes bul, özümülle tügün bul. Aslan anlıyla. Kapron bo'lib qolibdi o'zidan. Sen magasını takkandan göre kişine bir bunday. Genem bolguna Yo'q, da var. kimsiz ham bastırıp kelib o'tasiz, kimsiz? Men sana mine fasiş görünüp otam, bastırıp gideyim. Men geldim, men Talant Gulamov'tun güyörmanı olam. Ama şent aytpaysiz kelgandir. Ap gelmeysin bir ustal pustal. Yo'q, turmaysiz bu yerda. Yoshlar söylesheyiz da. Kelganda aytpaysiz bu şent. Tümülü kıyın bolsa ya bardı gele kıyın hazır. Hiç prastoy adam kalıptır moynunuzu. Güyörman bo'ladi ekan. Güyörmanı olam, men al bala degende canımdı verip ölüşke dağı dayarmın. Ölümü turup kolayını ya. Hiç silerdi papal kılban. Ötkönde bayağı gözü tostoygan kimele? Qaysi? Gözü torpaktın gözünde bir öyle var va. Qudullardan Tınar akan aytadi. Oşol münerde 5 gün konsert koydu. Onun konsertine hiç girelmey koydum. Adam öldü. Ölüm turup kalayın. Men oylapın Tınar erten ölüp kaladı okşaydı. Ölbeyle cüretka gayra konsert koyup öyle. Ya gireyin dedim. Oşoğa girip aytayın dedim da. Hiç girelmey koydum. Arzumunuz vardır bay. Arzumunum var. Arzumunu da aytayın dep geldim boynumu. Bizde demokratiya aytın. Ben arzu varmanımı aytayın dep gelgenim sebebi mına 2025 yılın başında mine oldu le. Eme oldu. Qudulların sınağı oldu. Fevralda oldu. Rahman ağay neresi karını aldı? Kudu şu yerde oldu. Kutu şerde oldu. Men geldim oşanda. Men Talant Gulamov'tuk oldu 4 gün belet alıp geldim. 4 gün belet alıp 4 gün oşonu şaylaganı gelip şayladım. Men artındagılaram şayladı. Men oşonu aytayın da otam. Oşo olanın arkasından çıkıyle munça öldüңөр. Başka işiңер жоқ bu muna kuduldardın. Anam munti, anam beli satıp aldı, anam Talant ne deydi birön uğurdu, anam tepti, ıssığın cepsiңер. Joyim al jana hemen aytып atқан turmaysiz. Bilal Imanaaliyev. Kim Imanaaliyev bolsa da aytып atam. Emi oşol Talant degen bala alsa mine Moldavan beken. Yo'q. Mine Koreys beken. Yo'q. Mine oldu alsa dele al kudulgu al dele Kırgızdın kudulugu. Alsa oşona hemen koldap koysaňar ölesiňer be. Munan dağı düşüp ketdi. Şunu almaştırıp Al gelçi başkan ile. Elini turup kalayın ya. Ne bu ya? Geçires. Geceleve. Ana mine deyin. Gece deyim de anan. Geceleve. Suluğuz de. Ya. Suluğuz dedim. Men eң taң kalgan jerimçi, dağı jakşı bir 350 000 so'mluk maşina koydu. Aylanayın bir kvartira koyganda muna kudulların kırılıp kalmak. Avtomat kanmalı atışıp etmek kılıp öyle. Bir maşina koşunca olduk deysiz. Maşinaga sayıl kalıptır atışıp etkenge. Biraz ya anday bolboyt diye aylanayın. Öz 350 000 so'mluk maşina olsa, anan Talant bile satıp aldı dese. Elesler. Talant öz 628 golos menen ötüdür. Maşinalar 350 000'dik. Oşol 628 goloslu 1000 so'mdan çarçı kançı so'm bolot.
600 bin болады da. 628 bin болады. А талант Абдырабайлы 628 bin акча болса, барып істеп минип болбайбы? Жакшынакай болуп силерге жалдырабайлы. Ошону айтсаңыз. Ол сөйрек жылда концерт коем деп карыз болуп, карыздан баш чыкпай дабдырап, келдирап жүрөт мыякта. Қарыз? Таланттың сахнаға шыққанына 17 жыл болып тұр. 17 жыл болып тұр. 17 жылдың ішінде бұл сөйрек $17,500 қарыз болып тұр. Мұны қайсы жинді іштейді десең, күтті. Мұның апасына жолы қылек, бір айтайын деп отырмын. Ежем не, мұны тетірі туғансыз бұл. Адамдар плюсқа келсе, бұл жеті минусқа кетіп атады. Сіз де тамаша көйдірбайсыз ба? Нүңі тұрып қалайын, андай қылбайды, андай ақарат қылбай, біреуіні жамандабай, кішіне көтермелеп, қой алдылы деп, талант менен мұна чүтілі алған кемеле жаңағы, қиураған кемеле, бороншының шай. Али Сұлтан. Өлің тұрып, ол драм театрдың қаролы танымайды кен аны. Ал гран-принді алып қоя жаздады да. Аз қалды. Өлің тұрып қойын, жаман ем екенсіңер, нағыл екенсіңер, бетіңер жоқ кен өлің тұрып. Законды 3 саатқа өлтіріп тұрсачы, мен құдылдарды вес атып шықмақпын. Бұл супер құдылдық, илгертен бұл мұндай ызычы болып келген. Абдылданың қантып алғаны мен білем. Тынардың супер құдыл алғаны мен білем. Күмөндер қантып алған мен білем. Санжар қантып алған мен білем. Бірақ мұндай қарағанда сұлу қыз кешіріңіз, ежедейін деппін. Мұндай деймін, талант деген ошо жеңгені мына көрманы алған үшін 2 күнден бері үшін ел келіп отады. Ошоны айтам да, ошоны қарап қойбойбы деймін. Мен деле 2 күнден бері Қарасудан келіп отам. Таланттың билеті 700 сомға, мен келіп келсін 1200 болып отады. Жақсы, сіз өзі бүт билеткенсіз. Иә. Құдылдар бүт билет тұрбайсыз. Білем да. Нарағына чайын. Полный білем мен. Қаяқтан білесіз? Мен құдылдарға тиіп шыққам да. Мен бірінші Манасқа тигем. Бердібек қой. Өкөз ай Манас Бердібек анда болып кеткен уағылы. Популярный олу алдағы супер құлдал ай. Манас Бердібек бұзы сіз қачанғы тұрбайсыз бе? Мен пайда болғаныма көп болды. Мен көп болды мен. Мен айтып өрет, сен қачан пайда болғансың деді. Мен пайда болғанда көп планда жоқ. Манас Бердібек бұл тұрмышқа шықсаңыз, сонда Санжар Бердібек сіздің балаңыз ба? Жоқ, ол нарқы қатынынан. Ал бар әлі. Бар біле. Ал мойныңыз үлгі шымы жоқ сүретілі. Ошама алды. Қанша жашап қалдыңыз? Оны менен где-то бір 7 жылдай жашадым. 7 жылдай жашауынан 2001 жыл өліп қол отпайбы. Өліп қалды, анан өліп қалғандан өлім тұрып қалайым, не ол өткенде ары басып, бері басып атанан, немені тап алдым, Жаныбекті. Қайсы? Жаныбек бар ғой? Алы құлып бұ? Шорпа? Ошаны тап алдым, оны менен деле жашадым. Оны менен аябай жақсы жаша, оның деле ерғыл болен деп қиыл әрекет қылдым. Алдағы еме тағдыр екен 2014 өлді оқшайды. Жоқ, мен адашып кеттім, мен дөйлетке тигенмін. Перептала. Тиіп шығару адашып? Тиіп шығарып, мен күйелерім көп болса шындай екен да мойныңыз үлгір. Дөйлетке тигенмін. Советке кеткен айсы өлім тұрып қолайын. Кішіменен қанша жашап қалды? Аны менен бір 5 жыл жашадым. Ал 2011 өліп қалды. 2011? 2011 өліп қалана мана немені тауатам да Жаныбек. Алы құлыпты. Жаныбек менен қиыла жашағанан ызы чолады. Ол 2011 ол өліп қалды. 2014 өлді ол. Көп тиверсең адашат кезінде. 2014. Бұл қандай бұл сіз тиіп шыққаны барды қалы? Ошоға мен өте қайғырдым. Неле мен тиіп шығатқан өліп атат деп, өзімі молдаға да оқытып көрдім. Барып молдаға оқытсам, молда 3 күнден кейін ал өліп қалды. Анан не? Отырып қалдыңыз жемені? Қанты отырып қалам, өлің тұрып қалайын, теректі құруқ қойбайды екен. Алла талам жұп қылып жаратып қойып тұр. Тешік, мончақ көз көшеде қалбайды екен. Ал башқаша мақал eze? Мен өзіме қатыр болғам. Ошентіп анан кейін неме қылып, ары жүгіріп, бері жүгіріп атылы өзімнің жаныманлы анан Рахманды тауып алдым. Разықты. Рахманды табанан Рахман өкөз аябай жақсы жашап, аябай сонын кетіп отқанда, мына пешенеме эми болуп, пандемия болуп кетіп, өкөз бірдей коронавирус болып қалдық. Өкөз ана чыгабыз, мына чыгабыз деп отқанда Рахман өліп қалды. Мен қайра қалдым анан. Конечно, ошончо кудулдун башын жеп атсаңыз иммунитет күчтүү да. Иммунитет общем күчтүү. Тиіп көрө, апелен, тиіп көрө. Ой, Кудай сактасын. Сен жаш экенсиң.
Oşantip anan keyin ölüm turup kalayın, Rahman ölüp kalgandayım, ne kılam dep ayabay gıjalat bolup stresske düşüp oşonda bir kıynalып. Bir okşum munda eken. Tiyip çıksaң dele könüp kalat kesine. Bir gün özüm söylenam, tiyip atam, çıkıp atam, moynunuz ülgür. Uşu ketişimde buzuluğu ile ketmesem oldu. Moynunuz ülgür. Öz oşa az kalıptır. Şöyle oturçun maga ökül ata olbay. Ne aytmaydım da. Anan oşantip anan keyin Ança olup esepte barakası ketet. Anı men de esepte ötüm. Adaşıp dele Ne adaşıp ket. Anan oşantip anan keyin juranan bayağı boronçunu taap aldım anan. Koy, yer bolsa dele yaşap turayın da boronçuga tiydim. Boronçagayga da tiydingiz mi? Oo, ne al erkek emes be. Katar ele Kiçinekey geldi. bolsa dele erkek al. Kiçinde turup durbayı demdi şu kişi. Yok o tiydim oşo narver Ne oldu Ya. Ne oldu aranın? Boronçu menen jakşına ele yaşadım anan. Boronçundagı sen aytmakçı öldürülbayın da özüm talagımı berip geleverdim. Ne gelişmey kaldın araba. Gelişmey kalbayla onun neme opşum tura gelbey kaldı. Kıskasını aytkanda ol japkan körpe maga opşu tura gelmedi. Tutum açılıp kalaver toy kazdı. Siz kızığı gezeceğim. Al tura gülüp özünüzün körpeğini üstüne. Özüm körpeme apap japsam ol cindi tünü saat 3'te ölüp kalayın dedi. Dım çıkıp. Ağa çoğunluk kıldı o. Anam koy bunu da öldür olmayın dep kayra geleverdim. Anam. Anam hazır oturup kalgan yok. Bunda oturup kaldı da oturbayla mına oştan ile jakыныrak dep hazır jambılga tiyip algam. Kuda ya. O ne? 70'ten ötken kişinin ne kılası? Negem ne kılası? Oşo kişine küssök ölet uyuma kalat da. Papılanını yaşavatkan Men durmayısın. men başım işletmen. Ne de Жақсы, тамаша көй екенсіз, жақсы сөйлеп бердіңіз. Мындай қылайлым, атайы келіп қалып, талант екен бұяқта. Мына жақта мен ошоға атайымна азыр келдім, мен кирип чыгайын. Көрбан екенсіз, ошо ұстаттарды көріпсіз, мындай қылың, енді сөзіңізде жан бар. Біз мына жаш құдылдар бар, біз шакирттер, нарағыбыз деле аз эле. Bir batağınız verip koyayım şu kodullara. Kodullar var bata verip koyayım. Amin. Ana gireyim. Götürülü bilekti Kudayım versin, tilekti deyit. Allah talam tınçılığını bere versin. Tınç sürgülü, altın başına aman bolsun. Mınavı çoğun kodullarga insaf versin. Abdıldasın baş kılıp, tınarın kaş kılıp iman versin. Ana mına çıkıp gelatkan jaş koduldardı koldop koygula. Ayavay sonun kodullar gelip adat. Şular birigi alıp kişineke jakşına konsert koygula demekçi. Bölünü arnese bolu örvegile, ızıçı bolu örvegile ölüngü turup kolayın. Jammanla deyil kıldığına ölüngü turup kolayın. Men jamman içim açışı odat. Uşunu uqqan sayın içim açışat ölüngü turup. Mına hazır zaman oңol odat. Zaman oңol mına joldarыбыз oңol odat. Moynunuz ülgür. Joldarыбыз oңolgonuna жараша продуктlar көтөрүлүп, benzin daha көтөрүлүп. Amin. Yaşaş kıyın bol otat. Amin. Tınçılık bolsun, molçuluk bolsun. Hiç jamanlık körbe jürek. Amin. Men gireyim, men bol. Jürüz mına yakta. Makul ba? Jürüz şaka gireriz. Көңүл буруңуздар. Москва шаарында эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн врач-стоматолог Бигалиев Максатбек Эсеналиевич стоматологиянын бардык кызматтарын көрсөтөт. Сиздерге ыңгайлуу баада тиш ооруларын сапаттуударлоо жана тиш салуу, лечение, реставрация, удаление зубов, гигиеническая чистка, брекеттин бардык түрү, протезирование, металлокерамика, цирконий, имплантация. Бизде консультация жана рентген агысыз. Дарегибиз метро Дубровка, улица Шарика Подшипниковская 40. Демалышсыз 9-дан кечки 9-га чейин. Кененирээк маалымат үчүн телефон 8999 555 84 77. Bişkek ketez, Bişkek iki adam. Bişkek getiriyoruz, Bişkek, срочно Bişkek. Bir adam. 1000 somda nan çay içinde Bişkek. Nan çay içinde değilsin be. Bişkek getiriyoruz, Bişkek. Bişkek ketez, Bişkek 7 Nisan'ı salıp verem geliverin ister. Bişkek getiriyoruz, Bişkek. Maşinal beri özüm kalıp olan Bişkek. Ne degenin o? Özleri binip getiriyordu. Anan sen ne çıktın anan bir yerge? Sal yüreğin deyip çıktım ben. Alige bağında görel bastık kılı öyle emek kılı örbesinden yaşına kaylı olsam öyle. Ben paputiyim ben. Ek adamım var. Oturup getet. Ne antıp karı otasın? Men de ek adam var, jatat ketediler am sırazılı. Sen ek adamın var mı? O? Oldu, süleşiyoruz. Jönle neme iş tarlık kılı örbe turup dur deyim. Men gelgenden keyin men alıp keteyim, alıp ketmek bilen. Anan İçi taradan men dey bunu. Bunu oğum ne?
Ya al semiz adamların dili içi tarı var. Sen ne arık adam dili içi tarda otasın bu. Bu çıganların dili içi tar. Antop men nime janında akarat keltirmem maga. Sen hakarat kılgan yok Men mu? paputel alam ketem boldu munça talaşasın Talaşpayla mı turtturbayız mı deyim? Ölkettasın mı? Turturam o get otam bu. Turttur bakır Oşol basalım. adam al gel var olmasa var. Men ap kelem hazır. Ek adam ap kelem. Adam bolsa alıp duram deyim. Oldu, oldu. Makul bu? Sapal da olur. Oturağız Cılavuz Bişkek bir adam. İyi. Geldik be. Assalamu aleyküm. Anne saksakal. Desman saşı. Bişkek mi? Oturunuz. Bişkek getiriyoruz saksakal. Oturağız Cılavuz. Adam almayın makul mu? Bütünüz girgiz alın. Üşüp kalma. Hazır. Tiyakta ek adam gel otatıyla da. Canım. Adres taysam düşünmedi. Çok düşündüm. Çok oldu düşündüm. Söylemeyle koyun. Siz aldı da oturup getiriz. Hiç kim de almayız. Elektromobil bul. Yolda şunday sanat bir soru sahip olsun boldu git. Makul mu? Get kalmaz. Reme tart koyun get kalmaz. Az kelem. O adres ayıp koydum bana bilmeye tat. Makul mu get kalmaz. Bir minut. O şadırma çözdüm ben. Aynen. Karasam hiç kimi sıcak oldu. Yaylanayım ben siz izlep dursam siz ne bir yapın? Gelin ya oturun. Ben siz izlep anaktan vereceğim annem olmadım bu. Şuna bir yerde kıyma haliginde turbagan aksak alırken. Sen kandays? Yaşlı bir şey gel. Kakıraz men ana büroğunuzdan ne getip kalsınız? Büroğunuz bir getip kalsınız. Siz kıymılda oturup durun. Ben cana tuttursanız ben hazır. Ona bir kilitimi tapmadım. Siz bir gelip kalsın. Hazır ben nime kilitimi belki apkeleyin dağı kara gelip kalasın. Maçlardan tutumuz çıkarır ben. Ana maçına oturban alı elektromobil. Ol giyin ayalınız töröye kalat. Aytmamışlar ki varsın. Aytmaysan hoşuna sakın. Abi ayaktan ne var siz gibi? Gel oturunuz. Oturunuz nerede? Ne ayak oturup aldık kızı. Al bol boyut al barı çoğundan sıkmasnak bol. Oturunuz 5 minut. Batıla getiriz. Tetik adres taysam düşünmeye datta. Nereye gel desem. Biz tapala şeyine taşta koysam görsetmeye datta. Oturtunuz 5 minut. Makul mu? Bol düşündüm. Avuçta düşündüm. Get kalmaydın. Gel otur. Gördünüz mü? Ağzım. 1 minut hep. Buğa çıkmayla koyalım. Getiriz batıra. Ayak bassan da ben neler siz sen daptırırsınız bu helen abi. Şöyle kişken isteme. Şöyle kişi de öyle helen aynı. Saçmala olsanız da ne meyleleyim, narı verici veriyorsun. Yoksa kale. Oturtturun da ben ayıttım koy. Ben ala, oturtturun da ayıttım koy ben. Ana ek kiletimi ala gelsem olur. Ayakkabı ne oturup aldınız sayın? Getir istedim o ben. Ya sen bir kiletim tanış otasın. Ya bul benimle kiletim bul bayağı. Ben neme bunu izlep sürem de öyle mi aynı? Kızı çoluk resmi yapıyorum. Benimle kiletim 3 günden Sen beri. akılesın çayında sen teyaka gelken ben bunu hap gel koyam ya. Oynarsan içine. Ben birine adam alan bol getim. Oturup durun kaçına kaybol. Sen getelekte ben bunu 3 günden beri yüğünde ceşe otam ben bunu Kızı çoğulasın da kızı çoğulasın. Sen akılesın çayında Ne? olan. Kayaktan bol öteleyiz. Kayaktan bolasın. Karasu'da. Karasu'da benim hayırdaşım olan tökme. Oturun. hayırdaşım olan Karasu'da memin bulmayan cezden bolat yeğenin burayı. Kızı çoğuluk ödesin de bir çoğuluyla. Cezden. Kanday cezden bolat. Kanday cez. Balansını atı kim hele? Turdal. Durdali benim dostum ayaşıdan bolatım ben. Oturun bir yaka. Aytaver yaka. Emin sen dabdıra verme adaştın bul men atan bul. Atan bul. Kanday sen atan bolat. Ne? Kaçtığınızda niye yol işte gezdiniz? Kaçtığınızda. Köpçerde işte. Hayır işte gez, akıl gücü olur. Sen işin olmazsın göpçede. Ya bu ne? Akıl etsin, çayın ne bir halka, ne bu talaş öğrensin. Oturun bu altında gel. Oldu, Sen de men atamı talaştasın. Atam sen. Ben atam bul, durun basın ara. Atam var, ta gelip gel otur. Otur, gete özledim koy. Men atam da bul. Ya kanday atan bunu de. Yok o atam. Sen akıl etsin çayın, onları böyle olsa ne? Kayaka getem dedin. Bişkeke getir. Eneğin bişkekine getem. Berge çıkıntıyken berge. Sizlerin adam menen hesapleşmeysinler. Men sizlerge ne oyuncuk mu bu? Üyde hiç kim yok. Buna musur ciddanı getir. Musur taştakanı çıkan men eşke. Kayra buna atam deyit atamını ozuray. Ömürü sen deyip alam yok menin. Apamı tanımayım atam deyit. Atam ne ozuray. Bişkeke getir lan. Memnun ala get bişkeke. Ye.
Musurdu tövüp gel. Neme desen, minsam deyim doğatıp ata kılıp aldık ha. Deme itelek olduk ha. Sen bir şey get attın mı deme. Ben gitmeye kaldım. Berke, Boldu, öbür var mı? Berke, löl erkeğine okşayım ha. Mınan sen kalma, senin karagansın. Hala şöyle attın öyle o. Sen Kızısın mı? Atanın musurunu apar taşta da. Sen ayıldaşın bolatma. Aa ne? Ben senin hayaşatan öyle. Cezden kim ol? Sen bunu birinci sen tapkansın. Kanat Şanayev, Talan Gulamov, Emir Alimov. Келиңиз, сіздер алдыңыздарга чакырайлы. Бул акемдагын Рахман агай өзүнүн шакирттеринин бири болот. Өзгөчө талант, Индия Кудул деген лакабаты менен таанылган талант акемдин сахналаштоосу Кудул Эмил Алимов. Rahmat. Негизи бүгүн эми концертке жалаң күлкүнү сүйгөн инсандар келиптир, билип атам. Ылайым күлкү болсун, күлкү жакшы нерсе эчелер. Кээ бир адамдар бар, байкасаңар, элдер күлгөндө кошо кат кырып күлөт дагы, күлүп бүткөндөн жандагыны түртүп туруп, өзү эмне деди? Ошол өзү эмне деди дебестен бүгүн концертке куш келиптир. Концертте күлүп отуруңуздар, кат кырып кол чаап отурган себеби мен эмне үчүн бул сөздү айтып атам? Анткени биздин кыргыздар уялчаак калып келебиз, байкайсыздарбы? Бак ыр болуп атканда тура калып бийлебейбиз. Себеп өзбектерге мен Сузакта концерт бердим да. Алар ыр болуп атканда ордунан тура калып бийлейт экен, таң калдым. Мына мисалы азыр мен ырдасам эже, сиз ордуңуздан туруп бийлей берсеңиз эмне дейт? Жанындагы бирге отурганда бири-бирине карап крышасы жылып калыптыр дейт, туурабы? Мен бүгүн сиздерге эски замандын ырлары менен азыркы жаңы замандын ырларын бири-бирине салыштырып айтып бергим келип атат да. Мына акелер, канчага чыктыңыз аке? Канчага чыктыңыз? 54. Сиздердин убагыңыздарда кандай керемет ырлар болгон, а? Азыр мына жаңы ырлар. Бир эле ырга мисал кылам. Расул Маматкулов акебиз, билесиздерби? Мындай деген ыры бар. Билгендер чок ырдайбыз. Оштон чыгып жол тарттым мен Бишкекке. Жол кезүүдө түш көрдүм мен бир кезде. Ака, машина айдап кетат, түш көрө аласызбы? Көрө албайсыз, а? Мен ойланып калдым, Расул Маматкулов бир көзүмө уктап түш көрүп, бир көзүмө машина айдаганын. Дагы бир ыр чыгыстын ырын угуп алып крышам жылып калды. Фарида Карбосова. Жашынакай ыры башталды, ырын ортосуна келгенде дагы дейт. Эмне дагы деген адам жок да. Дагы бир ыр чыгысты көрдүм. Асема деген бос салкында, таныйсыздарбы? Ыры жакшынакай эле келет экен, ырдын ортосуна келгенде кандай кереметсиң, ах дейт. Кашайгыр, эмне деген ыр? Ыр деген керемет ырлар мода болгон убагында, кандай сонун ырлар болгон. Мына азыр сиздерге бир эле мисал келтирем. Мен бүгүн өзү эстрада менен ырдашым керек эле. Кече күндө эстрада менен ырдадым, ачык эле айтам. Ырымы жаздырып койдум эле, голосуму. Ырым жакшынакай эле башталды. Эстрада менен ырдадым, көбү калктын сен кетпечи деген ырын. Ырым сонун эле башталды. Элдер кол чабышты баштады. Тетиге музыка коюп аткан бала ырымын үнүн көтөрөм деп, ырымы түрдүрүп берип, ырым ке тыпы деп, мен жетишпей. Жо, мен турдум. Кудай берген бет бар. Кол чабып аткан эл өлө уят болду да. Ошон үчүн эми бүгүн мен жандуу ырларды ырдап берем. Эгер ырым жакса кол чабасыздар, жакпаса кол чаппай эле койгула, мен түшүнөм. Азыр бир суроо берем. Кайгылуу музыка ойноп бересиң, макулбу? Кайненесин концертке алып келген күйөө балдар барбы залда? Кол көтөрүп коесуздарбы? Кайненесин алып келген күйөө балдар. Ким бар? Кайненесин алып келген күйөө балдар барбы? Кече экөө келди, көрүп алып таң калдым. Молодец дедим, силерден эстелик тургузуш керек дедим. Себеп кайненесин концертке алып келген күйөө балдар жок да, апа. Мен азыр силерге бир болгон окуяны айтып берем. Бул кайгылуу окуя.
Мына кайгылуу музыка ойноп бересиң, а? Пасыраак кылып кайгылуу музыка ойноп бер. Болгон окуяны аз силерге айтып берем. Bir günü kaynenesi güyo balasının үйüne geliptir. Tünkü saat 3. Eşikte cangır jağıp atat. Gün boruşo, soğuk. Kolunda paketi var. Eşik tıkıldaptır. Жүгүрүп барып güyo balası eşik açsa, kaynenesi turgan imiş. Üstü başı su, kolunda paket. Güyo bala kaynenesini görüp korkup kettir. Apa, siz mi? Ova balam ben. Tünkü saat 3'te geldiniz mi? Sizlerden kavar alayın deyip geldim balam. Bala çocuğu kettir apa. Tünkü saat 3 oldu. Kokuz köçödeki mastar vurup sizni öldürüp koysa, men ne kılam? Kokuz köçödeki itler, deydilep çürüken itler sizni talap öldürüp koysa, men kantip çıdayım apa. Meyli, kaynatam ko çıdap yaşap keter. Meyli, kızınız yaşap keter. Бирок siz menin kaynenem bolsoңуз дагы, sizdi ушунчалык жакшы көрөм апа. Мен сизsiz жашай албайм. Экинчи мындай түндө көчөдө жүрбөң, үйүңүзгө барың деп эшикти жаап кирип кетти. Kodum Emel Alimov. Арбаңыз сары кылым карыткан улуу журт, өнөр баккан кыргыз элим. Сиздер менен улутубуздун тун өнөрү болгон айтышыбыздан финалдык беттешинен жолуштурганыбызга кубанычтабыз. Кош келипсиздер. Албетте кыргыз эли айтыш өнөрүн баалап, төкмө акындарды өзгөчө сыйлап, төкмө келсе төр бошот деп кадырлап келген журтпуз. Бүгүн мына сиздер менен дагы бир айтыш өнөрүнүн финалдык беттешине жолуштурганыбызга кубанычтабыз. Келиңиздер, анда сиздерди көп күттүрбөстөн биздин акындарыбызды, финалга чыккан акындарды бирден мен чакырып алсам. Кадимки эле аксыдан чыккан айтыш өнөрүн алдына киши салдырбаган биздин акын Эмил акынды чакырайлы. Акын Эмил Алимов тосуп алыңыздар. Кол чабуулар болсун. Akın Emel Alimov. Aleme Emel akın menen atаандашып айтышат. Бизден жез таңдай акыныбыз талант акынды чакырсак. Талант акын. Ona rakot deyim. Apey, geliyor elemesine talaş boldu mu bunlar? Gir törmeniki deydi bu. Geçiresizler, en kızığı komuzu çok gelipsizler de. Hocam ben komuzum var. Ya. Komuz. Sen komuzun atel diyor. Komuz. Elder akordeon yamak alıp çürüyor, komuz alıp çürüyor. Şöyle dur aldım. Komuzcusu menen mi? Komuz. Evet, biz kamplet biz abi, ansambil. Mınake görüp turganыңыздар, дай бүгүн Кудай буйруса кызуу айтыш болмокчу. Olsa gel arkadaşlar. Mınake келиңиздер, акындарыбызга чай суналы. Андан соң бұл финалдык беттешүүсүн айтышын баштап беребиз. Bunu mine bir yakap gelip koydum, ben koya tıkansın. Çaydan alыңыздар акындар. Ал эми сиздер көрүүчүлөр бүгүн акындарыбызды сүрөп туруңуздар, чамда деп, бале деп колдоп турсаңыздар, нур үстүнө нур болот. Азыздан ичебиз талант акын. Bir kuygandı, bir jutup koy verseniz biz çay kaynatып oturabız bu yerde айтышпай эле. Oğuzdu görüp atasın bu. Nasıl ekensizler? Жақшы да içegen 12 metr. Анда урматтуу акындар даяр болгон болсоңуздар, Айтып атам, жақшы да içegen 12 metr deyim. 2 metr içege olsam da ısır çay içgende göçüyü kuyup. айтышыбызды баштасак. Başlayız. Не болду? Ya. Тегин алып чыгып берип койгула. Талант акында кур келген эмес Сурбай. Ой, бүгүн өзгөчө акындар экен. Ой. Талант акын. Geliniz. Albarışı geçires, ben bu ayttım. İyi. Eğer gökme bolsun, men iştebese mağuşup жазып al dedim. Жақсы, бүгін тамаша айтыш болады ақшайды, а? Анда ақындар баштадық, талант ақын ел менен амандашыңыз, ұшырашыңыз баштап берейлі. Апай, бұғайға кетіп қалды. Ey, onu? Баяқы.
Kayakka jönödüңüz? Uçuraş gel dediniz go. Em uçurashsa түшүп алып бирден учурашып чыгасызбы? Kollarını karmap çıkayın dedim lan. Siz колдору кармап бүткөнчө концерт бүтпөйбү? Aman. Atam rahmatlık айтчу эле. Дөпөрәсин чоң кичинеси болбойт деп. Мындай кылайлычы, эмил акын өзүңүз баштап бериңчи. Çay koyup koy, çay ola. Eyvallah dem de kız. Чай куюп берип койгулачы. Ушунча болду чайканага барып эле айтышпайлыбы? Мынанча эле добура кылбайлы. Kızım, no çayneği menenle berç. Мындай экен биз таландагы ноозуна деле чайдамда берип коймок экенлик. Өз оозу чоң экен. Ya mağa koymayla koy, yani o siyelek bunu ömeyden. Бұл жер біріншіден чайхана емес, қайрағалыңыз чай дей өргідей. Бұл жер айтыш. Sökün böyle söyle. Ушуну укмаксың деген бар го. Evet. Анда эмил акын өзүңүз баштап бериңиз. Özüm bile koyun için. Çıngırı çıng... Abi var ha komusu. Комусуңуз бар эмил акын. Uyutup kalanında Ооба, geldi. кечиресиз. Ey bala, çırap durmuşlar Assalamu alaikum. Amandaşar saltım var, amandaşar halkım var. Assalamu alaikum, amansınlar bu jalpınar. Bugün aytışam dep menen talant geldi oğluğup. Geçeyli içi oturatılan go. Bugün kalıpsın soğuluğup. Eydi. Gezek berem talantka sen dağır davugayın. Otur. Peregaru otat bir hafta kadar öyle oturayın. Anda talant akın. Otur çay iç olayın. Talant akın çay içken ele gelgendir vay. Nolardın camanı oyu ol, çaynek hepine seni kuyup gel ol, uru odat da çay ele. Ağı da oyla oturat da nerede bir koza. Özün satkan hakkında birinci yolu görüp atam. Teknikada. Teknika değil. Evet, oyattırla beni hepsine gül olayım. Ben başlayayım. Jonatırsana, bultayım baştan. Yo, ben beni karap duram o da ne kılayım? Ya. Oğlum ne oldu mu? Tappaya kaldı. Bunu kıtani tartmaydı da. Tolka bilişini. Oyattır dedim, sen ayçı hakkında ben Anda talant akın. Neli? Onu. Arayış bulanı. Resmen çekiyorlar. Assalamu alaikum. Amansın bıgalayık. Amandaşı valayın. Esensin bıgalayık. Esendeşi valayın. 3000 yıl tarihi var. Ordolun oy oşarı. Gönül vurulup jatpayı. Joldorubuz çoğayıp. Üylerimiz tarayıp. Kanalda roy tazalap, bardık sonun bolup jatpayı. Karangın oy yerlerimiz jarık bolup jatpayı. Mendele salam aytamın, emil meni baykağın, jıtın urup jatpayı. Antkeni senin juulvagan baypağın. Sen jönünde aytsam köp, 4 tarafın tegisin, sebebi köp şey verip, begemottoy semizsin. Çay koy, çay tamam. Yok bu çay, özüm bile Çay kızgan, çay kıyağınız tarınıp geçip oldu, çarjatıp koydun öyle. Hey, gün soğuk aytıp koyayım. Ben bir yol aytışıp koyana çay koyayım. Çiçalava degenge çatağın var mı cemende? Apetitin apasını senin krakadil bolgun cegende. İyi. Oldu. Oldu. Anda emil akın, siz zugayla. Un çıkmasam sen talant. Canımdı caman tırmadın. Yetti. Alıp alsan bol boy böşük ettir oturmadın. Darbı satıp cayında Tonya bola kalasın.
Özün bir dönpögün kamaz aydagan ele bir balasın. Artist bolom dep жүрüp maksatına jetipsin. Konset koyam dep жүрüp 17.000 dollarga batıp ketipsin. Çın mı? Ne aldı karayısın? Men qarız bolganım senin qayerің olup atat? Uqtum da oşentip. Bir menen aytacağız akınlar. Anda talan takın. Ey, konset koyam dep жүрüp qarız bolgamın çınında kamaz aydap sezonda tölöp жүрөm жылына. Men üşüntüp жүрgöndө sen Kırgızstandan çadapsın. Rossiyaga 5 yıl barıp kempir ayaldı suyupsun. Üyü kalat ölse de orus kempirdi suyupsun. Öl ve kalıp al kempir 5 yılına güyüpsün. Ha. Ülke tuzu. Anda Emil akım. Ben el kol çapsala çay içerim. Emil akımdı kaylanda. Çamdağız. Uşunça boldu aytayın. Cinimetiydin Canatan. Былтыр süper kudul bolum dep. Koluna tiybey kalıp durgo sanatan. Sanatanın orduna başka una alıpsın. Dik Ali Sultan ben İlyas'dın orta koyup alıp çoğun bir çırdı salıpsın. Niye? Uyuşturup bağırısın baş bayvige geçetipsin. Tölöykündördü top gelip konkursta utup getipsin. Ana. Çın bu? Anda talan takın. Ey, Ne oldu? sen ne bayağı ne dep kot akında aytıştan sırt ele janagı qarız boldun dep ayттың унчукпадым. Анан супер кудулду алып жана башка бир нерселер айтып атасың. Sen ne ого sen işin ne? Sen katışpagandan keyin şımın kısıp otur. Sen beni begamot dedin ben bir nese dedim. Ürmenen aytacağız Bul akınlar. bu begamotko bul emesi teşesi yok. Sen beni nagıl ile uratpaysın bu. Özün ayttın beni begamot dedin. Mem ne de var? Ben Ürmenen begamot. Begamot dedin unçukmadım. Krokodil dedin unçukmadım. Dağım ne oldu? Ürmenen Sen aytacağız benim qarız akınlar. bolgonum, jol bolsa super kudul albaganım. Sen işin mi ne? Uqtum da ben o Sen internette. uqqan bolsan Ben de çay içe olayım dedim. ne dep koyt bağı uşaklaşan ayaldarga okşoy. Jakşına aytışa Ürmenen vermeysin. aytacağız. Oşan ayttın mı? Sen ayt otma. Oşan senden sıra atmayın. Sen ayt Abi otma. ne gel otasın? Ürmenen aytacağız. Otur. Ben ırmenen aytardan bunu sen ayt otmaysın mı? Yemeğim. Ne de olur? Hey. Ürmenen ayt. Amin. Ürmenen aytacağız. Yok. Ne oldu? Ne oldu sana? Koygula Sen ne kıyım bunu otasın he? Sen ne kıyım bunu otasın? Koygula. Sen ne kıyım bunu otasın? Koygula. Çok sen ne Koygula. Sözüm var mı? Sözüm var. Koygula ben de çay içe olayım. Ben sözüm sende kövalim. Ne deysin? Ne yılasın? Vallahi. Bunlar kaçtı. Karma oysın be. Sen ne kaç otasın? Kaç birini atmayı. Otakan sene karma oysın bu. Vızıldatmastan. Sen özün kıyım bolu örbegin. Yaxşına ol. Sen özün yaxşına ol. Özün turup geldin. Men turup kelgenime karaganda sen ayt otpaysın bu. Bir super kuduldu munday aldı anan ha. Kaç buçuk dakika. Yok. Karma da otam. Yaxşına karmasan Karma atmayın ben ne anladım. köp kıyım bolu örbegin uktun bu. Ne? Paçağını çıkarıp koyamı gerek bolsa. Abi kaç. Kaç. Oy. Emir Ali mak talant bulama. Sen de Рахмат туғандар. Бұл ушундай қол чапсаңар Құдай бұрса жақында тынарды жыған қыжарат болбағылай. Еме, мен ушу сахнаға чакырардан алдын сіздерге жақшы еме мындай неме беріп қоймын. Сахнаға мен алғашқы шыққаным ушул сіздерге мына 60% 70% танылғаныма ушул сахнаның чөйрөсүнө кошкон инсанды чакырайын. Биздин менин устатым ырчы Кудул Парадис. Алдыңыздарда Канат Шанаев.
Bolat buğa şu. Başka yerine ötüp kettim diye öyle. Yeme talant. Seni kolda odattı. Ha. Seni kolda. Ja bu senin görermanların kuda kalasa seni de gelişti bugün senin talantına kuda kalasa göğe olacak. Yo bölümke de öğret o nime yok. Kim görse de. Bu bala birinci meğa gelgende mınдай görüp mınдай başkaça eken de bunu Rahman agay da aytat da emile aytıp kelgen marhum agay bunu оңдогыла bunu mümkün emes оңдогону үчүн bu грамотный болсо bu болбойт эч ким күлбөй коет деген болушу ушул да бул. Bunu Аяш атам төрөлгөндө эркелетип атып асманга 3 жолу ыргытып туруп 2 жол түтө албай калган да. Ошодон кийин сарындар. Жо мындай да канат мен сени жакшына эле чакырдым устатым мындай мага жол көрсөткөн аябай жакшы деп анан чыгып алып эмне мени Жо иштеке деген жо мүнөлөрүңө суу болуп эле эмне бала болот. ана сойрук чачып Канчанчы концерттиң мына? Жеке концерт. бул 6. 6. Бирок биринчи жолу насип кылып Жо атат. сен кое турсаң дейм эмне мени здравствуйте этип мени маскалдап атасың дейм ошо анан өтө бересиң ага мен эмне Айша атам 3 жолу көтөрүп анан 1 жол тутуп алды деп атасың ошондо мен эмне жанагы мурду чоң оозу чоңго деп турасың Жок, андай деген жокмун. өзүң эми сулуу сезип акылдуу сезип атасың да туурабы эми жашоо ушунусу менен жакшы жашоо агы болот карасы болот түн болот жарык болот зато жашоону галдыр гүлдүрлөр башкарып атат Жа, кеп анда эмес. Мен башка нерсени айтып атам. Таке, сен наракка кетип калдың. Чыгармачылык ийгилик болсун демекчи мен. Эми ошентип айтты өзүң. 6-чы жолу концерт коюп атсың. Бири дагы насип эткен эмес эле сенин концертиңе катышыш. Бүгүн насип эткен экен. Ушундай концерттен көп койгун илайым. Баякы агайлар айткандай Талант Куламов же болсо ким болсо дагы фамилия атты кармап туруш ойбагандай кыйын. Ошого чыгармачылык ийгилик. Мага жаман кыйын болду. Айрыкча. Гуламов деген фамилияны танылтандыга чачылып кетти. Болот, ошондой болуш керек. Ошондой болгондо анан кышканыңда Кудай кааласа ар жагы жеңил болот. 17 жылдан бери Гуламовду танылтам деп жүрөм. Драм театрдын кароол дагы тааныбайт экен мени. Канат Шанаев. Талант Куламов. Bunu kim verdi kızım? Ha? Kim verdi bunu? Atam. 100 so'mga alayga o jetim bola öğret degen eken da. Mayli kızım, bunu men kabul alganday boldum. Birok bul saga, bul ataң maga verdi, men лично saga verdim. Mayli. Bu janımda akçam jok, köşölög ayakta eken, bul saga. Ha? Kayaktan geldinger kızım. Mamacandan. Nemajandan? Jup bolsun. Kızım kança çıktın? 6'ga. 6'ga, emdiki жылы 5'ge mi? Kança çıkasın emdiki жылы? 7'ge. 7'ge. Benim dagı jalan kızlarım yaman köp da menинчи. Kuday taala maga rasa köp kızdı bergen alhamdulillah. Kiçinemde жүрө çüçü olup kalgan eken da o. Yaman soğuk canım da menчи. Kızım 5 ap gelsen 500 so'm akça verem dep koygan ben jakşı okusun degen niyette 5 ap geldiler atam sözünde turbasın dep 500 so'm akça verdim. Ekinci gün 2-5 ap geldi 1000 so'm verdim. Üçüncü gün 3-5 ap geldi 1,5 ming verdim. Oşentip öyle koyup ketip atattam. Bir gün 37'de 5 ap gelip aldı. 500 so'mdan 37 5'in jaman köp bolot eken kızım her bir 5'ine 300 so'mdan berem desem "Zeyecek hemen 400 so'mdan alıp atam" dediler. Ömürüңүзүн болсун а кызым. Кыз төрөлгөн үйгө пайгамбарыбыз салам айткан экен. Салам менден ошол үйгө деген. Кыз ахиретте дагы атам дейт экен. Кызы барлар барбы? Мына кол чабуулар сага кызым, майлыбы? Рахмат, бара бер. Öp beni. Beni öp. Yağım öp. Kayaktan geldin kızım. Ha? Mamacandan. Buldağı sağa kızım maylı. Bu liçten ben aldım. Hatta Kanat Aka özü verdi degin ha. Kanat Avam özü verdi degin. Maylı kaça çıktın?
5. 5 malades kızım. Ömrün uzun bolsun boldu. Mamacandıklar. Sal 500 so'm jara o'tirsanlar o'la o'langar. Bir ata ustağı nevresini jetelep köçöde ketip atsa nevresi Bekir'nin çoğ ata Bekir'nin suraşını dep turup ne oldu dese eçekem gel ata hazırım. 10 günden beri mektep korbay жүрөм. Az tutup olsa yaman kılatası. Mektep korbaysan burçom melmem. Mem ne kıldım mene? Sizde öldü degen Bekir'nin. 21, 22, 23 mart'ta uşul sahnada bizden çıkarmaçılık geçiyoruz bulat. Oşoga da kol boşlar gelingizler. Жаңы програмma sizler için buladır. Рахмат. Канат Шанаев концертти устулайбыз. Талант экөөбүздүн дагы бир пейили бар. Жаш таланттарды алып жүргөндү жакшы көрөт. Чоң сахнага алып чыкканды, шыктандырганды жакшы көрөт. Бүгүнкү концертибизде мына сиздердин улуу мундардын урматына дагы бир жаш талантты чакырайлы, жандуу чыгармаларын аткарып берсин. Ак Санаттова. Рысбай Абдыкадыров атындагы Ош облустук филармониясынын алдында түзүлгөн Ак Санаттова. Тигилер карап койчу, ызы чыгыла бербесин, макулбу? О, адам. О, мен айылдык участкой, эмне болду? Үкөм апарып камап койсуңар. Үкөңүз коомдук жайда тартипти бузуп сөгүнүп атат. Анан алып барып камадык. Я. Үкөм дудук эле. Милицияны көргөндө дудуктап сүйлөп берет, ишенесизби ушуга? Адилене келген сүйлөшөбүз. Кызык, тоогон өздөрү карабайсыңар, карабай. Караса дагы сүйлөшөт. Ызылдатпа. Bir-birden girgiz. Gel. Aleykümselam. Militsiya uchastkavoy. Anlayız. Oturunuz. Militsiyasınbı? Ha, ne oldu? Ben bunday uchastkavoy çota forman yukankin giyip algansın bece. Formaga çoğun gelip kalgansın mı? Ne öyle? Çok, bunu cudum ele girip kettir. Tınçılık mı? Tınç emez. Tınç adam üşerge gelevi. Ne oldu? Topala nızıcı. İyi. Suraşni ajraş gerek bolup atat. Ha, жақсы. Ha? Ajraş gerek bolup atat deyim. Kim menen? Sen menen. Kempir menen da kim Ha, oşundaysan. Acıraşım ne kılası deyim deyim. Acıraşım ne kılası. Ajraşı bile Rusya'ya geçiş gerek bolup atat. Rusya'da bir ne oldu? Putka turup gelmeyin mi? Ne olacak mı? Buna triklerin neyle arı veri başladı. Aynen bir yerde oturmayı. Işımın kısı bile. Kana kampiriniz? Ha? Kayakta? Uşakta. Neydi? Çakırın ben süreş koyayım. Ha, yeşik bir yanında. Çakırın. Atı kim? Atı hanım. Ve Çakırın. hanım! Sen acıraşsın. Hemen bili olan. Koy sana ne bu? Hey satın. Hey. Şöyle hele koç. Kunçuk var. Hızlı şöyle verip kolasar da bir şöyle. Benimle şey olmak bunun. Sen gitken boydan beri gel ben de sözdük kolaydı. Darvazasın beri vazasın ben ayırda tırlar tam kaldım. Haydi koysan bolmay mı? Ya anda var o da. Bolmay mı nelik Türk kolaydı? Biri şakalar. Sen 5 minute gelip dörtlükler. Otur cahillik Türk kolaydı ya. 5 minute getem de çıkansın. Bol çıkkanına yarım saat oldu. Dağıracaksın. Sen ne oturasın? Sen dur. Sen otur. Öyle götürüp kolayın, karap koysanlar bolmay mı? Boldu da var. Bolmay mı ben? Bolmay mı? Öyle Sayı olamaz. Ya, yine öyle götürüp kolayın. Kaçan saydın öyle. Kaçan saydın öyle sen. Ya, boynunu öyle götürüp kolayın. Hızlı çık oraya. Vur. 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 Vur.
Paçan şarkı mı nasıl? Oyununuzu göre. Sen köp beni ızdivas diye tevermeyin. Vattakla dayalı. Ya toca vattakla değil ha. Yeğenim Türk Yaşavayım sen beni. Kim yaşavay? Yaşavayım. Ben yaşayım. Yaşavayım. Ben yaşayınca trebit et vatan. Yeğenim Türk olan oyununuzu göre. Sen bu hocayına kadar oturasın. Solap gelmeyesin be. Yeğenim Türk olan sopalı yeğenim Türk olayını ya. Hadi el kırdın mı? Tınçılık yok senden. Uyatmaz beni. Senden. Yenele. Sen atan tanımayım ben. Çoğu kempir denedeyim. Güttüyken semirgen ölüm Türk olayını. Olmasa ayaş de bolmasın. Sen ayakta oturuyorsun niye öyle ne? Harap koysan bolboy be. Karavayla. Ne gibi ola mı ne? Milisa kanağa geldi. Ya milisa kanağın bu başı. Oldu da otomatla tık olamaz. Yeğenim Türk olayını ya. Ayta veresi bu kara fanagraman tık olam sayvalam da öyle. Oldu da otomat. Bolboy mu? Bolboy mu yeğenim Türk olayını? 30 yıldan beri bol mu? İyi bolboy mu? Oldun bu. Ben senden korkmayayım. Oturca! Yeğenim Türk olayını Özbeklerin kattında olan yeğenim Türk olayını ya. Sen ne hızlı çoğunu atarsın ya. Ne hızlı çoğunu atarsın. Milisa gel var ne armanındaydı. Oldu da otomat. Milisa gel var ne armanındaydı otasın. Kayrak eylesin 30 yıldan beri. Nadiyel, Caşavayım. 30 yıldan beri güyüp koyvana gel. Hem Caşan gelmeyi tak ya. Mendele murun cakşı olçumun. Mendele murun. Ha. Bak ya. Akşa verdiniz mi? 5000 pauzada. Hadi akşam versen cağıtın baydım. Aylan ayı ne? Avtomat eken ayı. Avtomatın dili oğutu gönüt. Bunu ayaktan alatın benim. Aylan ayı kudayı. Tok da koy. Ütür toçkası çok ko. Bana rahmat et. Sizge rahmat et maladeze. Gördün mü? Ay Gördüm. Benim adam yaşam. Co. Boluşu mümkün emez. Teyzesine sapatı vacılaşıp geçik gerek. Kuday saktay gör. Rahmat sizge rahmat aylan maladeze. Sen bir ek üçün. Özünüzge buyursun. Ben özüm küçük adam etam. Boşuyum buna. Bayakın ayıp koysun beni. Az aytam. Sen milisa gel oğlum. Neler de arızdan otarsın ya. Yaşlı. Bayra gel oğlum. Arızdan otmayız mı? Anın tura kalıp otura kalıp otarsın. Sen ne buğa gelme. İşeni oturasın ya. Sen acıraşam devegen uktun bu. Kimse menen acıraşam da Oldu otar. da var. Ölüm Türk ulan. Tümüle kıyın bol. Oldu da var. Bolbayımın. 30 yıl murun. Ayda alıp verem. Cıldızda alıp verem. Günde alıp verem degensin kara. Ayın dağı yok. Cıldızın dağı yok. Buna. Beşteke yok. Moynunuzu gör. Bayra gel oğlum. Milisa gel oğlum. Çaldıra otarsın. Men turmuşumu karap koy. Men acıraştırıp koy da ölüm Türk ulan. Bankrot dile oldu mu hatamın olsun. Teyzem verin usulleti göttü. Akçanım niye kılattayım da? Ha? Akçanım niye kılattayım da? Yedin içsasalar. Ha? Yedin içsasalar. Hayatta süratle düşüp koyalım lan. Gül. Ha, bol. Serfini düşünetek ama. Kurban ayda veren. Grup ağır var mı? Yok özdük ile. Tam başında cürgende çay kop koyduk yaz koyama. Ya vuruşu at böyle. Selfie de çaşma koyama oturup verip koyama. Tamam ağıldım. Şunday bana. Froşni. Doğaldım. Bayağını bülbel ağzı. Sen ne ırcan da odasın ya. Timele caşon on olup kalganda ırcandaysın da. Timele telegen tegizde olup ırcandaysın da moynunuzu. Caman adam semiretti. Özünçe gel val bulcada hızlı çuvalar begin. Uktun bu moynunuzu. Gözüne kolumu tık olamın. Gerek olsa şımın ayır başına gigizip koyamın. Ölümü Türk koyamın moynunuzu. Milisa degen milisa da oluş gerek. Adam Mende kalmadı. ölüm Türk koyamın. Sizler ne dep şıvıra odacaksın. Ne dep şıvıra odasın oğlum. Ne dep şıvıra odasın moynunuzu. Ne dayan? Vermek şimdi. Sen beni kara gel uğra erbekin uktun mu? Bunun altında gel val, milisanın altında gel val, kıyım ol erbekin. Üstü oldu daha cep bitti gönlüm Türk olayın. Uçaska koydun özü biriyle ustalık olsa. Buna putum bana bunda tartmayacaksın, oğlan, otur! Ölüm Türk olayın, hep gel beşiğe razılık erkekler ölüm Türk olayın. Bir ne sen 10 değil beşiğe ölüm Türk olayın. Dağı sayı olam deşin ölüm Türk olayın ya. Bolar bolmaz dersene, otur! Hızılda ve karap başlanır bolbay mı moynunuzu güle? Kayra gel ola, ölüm Türk olayın. At gel. Moynunuzu güle, bunun kim bola temi? Senin oynaşın bula burada ölüm Türk olayın ya. Sen hızıldaysın ölüm Türk olayın. Bu çönden gelmek moynunuzu güle, at gel. Otur! Anan özüm zumanı. Gel otur!
Jön otur da atama sakalın öttü öyle moynunuzu göre. Jön oturmaysın. Ben sana söyle atam. Baytan beri ben sana söyle atam moynunuzu göre. Bunun kızganıp durmayın. Ölüm Türkmenay sen kızganbaysın ha. Sen ayalını kızganbaysın ya. Sen ayalına büro gelip büro başka da söyle olsa kızganbaysın mı? Kimine mağa gelip al vızıldaysın da. Moynunuzu göre sen köp kızı çup olma unuttun mu? Köp kıyım olma mı ölüm Türkmenay'ını? Milisalar bolca başka yok mu? Cüssüm eli o. Moynunuzu göre sen milisaların ne jakşı var özüne egize. Bırak bunday onday kılmağın uktun mu? Kulak sakaldın gelip emelerin eme kılmağın başka yok mu? Moynunuzu göre. Gelip al vızıldava kıla köp. Koktap durma. Çoluk zaman cüdet odat moynunuzu göre. Hiç teke kalmagan okşayt. Ölüm Türk bilen çoktan tapkan milis olgun. Bunu Türk kula oynuyor. Uzuna putumu tık olam oturasın hazır. Sençi уже toygozdun. Ceratırça. Buna da caman mişayet namaz nemes nokşa buna attı böyle. Caman kızıktay oldu da. Ne işi? 20 yıldan beri milisi olup işteyim. Ha. Birinci çolu bir erişim. Bu Livoyla alat bu. Allah teken Allah teken. Anladı. O zaman ben kurala geptim be. Ha, o zaman bir. Caşavaş gerek bunu benim. Sen ait koysan öyle bol. Sizge rahmat cinde olmay caşavatkan. Özüme çoluk buna. Özünüzge çoluk ama. Soşni aytıp çek. Oldu. Koyla. Kaçan gelesin? Bu barganga dokum jetmeyet. Mağa jona kusam. Bol. Özüm öyle durat. Bol. O. Tura gitmek. Aldım aç bak. Ne bakırını vatasın? Bakın mali sürezden balbay benim Türk Kulay'ım. Buna sürekli başka bir öge cennet aldım. Aldım aç. Benim Türk Kulay'ını ya. Aldığına düşüp atam ben. 30 yıldan beri aldığına düşüp atam. Ben altından düşüyorum. Benim Türk Kulay'ım. Sen beni tutun be kalkın. Tutun be kalkın. Özünü. Men sroşna arz yazıp boşayım. Kanat Şanayev, Talant Bulamov, Emir Alimov. Talant Bulamov ağayüzün aydenesi. Talant Bulamov. Rahmat var bolungslar, ömürlü olungslar, jamanды körбөңүздөр. Sizleri жақсы көрөм. Ana balamın alında jaman ыңгайлуу ol. Aldıda gelip çıkan bala Talant gözünün ulu oladı. Balam aldığında kızık boldu ne dedi. Çin'de Talant gözünün tuğulgan gün anan konsert baştalgandan beri bir yakta sizlerin tilmeyen aytkanda вечер болуп атат. Konsertin ayağına жетпей қалса қапа болуп калат деп койсом. Дагы bir жаш талантты шақырабыз. Каракулжанын кызы болот. Курманжан Эркинбек кызы. Келиңиз. Азыр сиздерге дагы жагат деген ойдомун. Балаларыңыздарга бир кайтып барып келели, кабыл алыңыздар. Kıştın uzun tünlerinde eski düştü balalığım menin arcacıktangan sağına
koş bol emi. Ha menin bala boydon kalgım gelir, balalık göz aldıma elesteler, nariste cıtın buzbay. Ha menin bala boydon kalgım gelir. Appak tonu aralagan al gündörgü dolurgü kuşlar gü talagü sağınamın sen beni sağıntasın en seymanım sen emi kayrılgaysın koş bol emi balalığım balalığım koş bol emi. Ha menin bala boydon kalgım gelir, balalık göz aldıma elesteler, nariste cıtın buzbay. Ha menin bala boydon kalgım gelir, ha menin bala boydon, ha menin bala boydon kalgım gelir. Zalda öçürüyorsa, zalda öçürüp Sveta müzik olsa verip koyungsuzlar. Ketganimizni maestrolar shuni bale. Oba! Ey valla. Bana gezdi var mı? Katsa. Oba! Keçki üzeri adaşkan, gözün kalmaya karaştan. Gezdirdim suluğumla kızıl köydep caraştan. Kımbat oldum men üçün, da kıybas oldum men üçün. Günüm bolçu caraştan. Жалғыз жолы адашқан, жаштар бары қарашқан. Жолықтырдым сұлуымны жашы көйнек жарашқан. Жаным саңа берейін да жүрегімді еледің. Жаным болчу жарашқан. Элмира, жүрегім берейін Элмира. Сүйімді берейін Элмира. Сүйеймін дебегін Элмира. Ай болып көктөбү жүректі еледің. Күн болып көктөбү көңілді еледің. Ұлықтай бұр тұрап жашымды төкпөйін. Қабыл ал сүйімді берейін. Yatsa. Су бойында адашқан, су жығылып қарашқан. Сұлу селки екенсің, сұлулығың жарашқан. Суым арты өзіңе, сүйім арнар өзіңе. Сұқтанамын қараштан. Түн içinde адашқан, балдар бары қарашқан. Бал бұлдаған көздерің бір өзіңе жарашқан. Бірге болчу жанымда, бірге басып дайыма. Бақтың болчу жанашқан. Элмира, жүрегім берейін Элмира. Сүйімді берейін Элмира. Сүймеймін дебегін Элмира. Ай болып
Иванович. Талант Куламов. Рахмат. Ой, молодец. Бар бол, Мирлан, өмүрлүү бол, бар бол, эч жамандык көрбө. Ар дайым жакшылыкта болуңуздар, жамандык көрбөңүздөр. Ушундай болуп эле мындай жакшылыктардын үстүндө жүрө бериңиздер. Жүзүңөрдөн күлкү кетпесин, жүрөгүңөрдөн ыйман өчпөсүн. Мындай сонун болуп жүргөн жакшы да. Турабы Мирлан? Концерт üstünesi Талант Куламов. Супер Кудул 2025. Биздин устат акабыз. Сонун. Кече коркуп аттык эле бүгүн ушунча адам келиптир. Кутулдук, а? Катакаласа. Жеңем чалып атат баятан бери. Жеңем чалып атат. Чалып. Сүйлөшпөң. Айтпайбын. Алло. Ол. Кайра. О жакшы о. О драмда о бишекте эмес го драм. Ошто. О бүттү концерт, О концерт бая эле бүткөн эми. Эми чоң адамдарды кеткиле деп кантип айтайын эле. О, отурушат го. Эми кетет да эми кетип баргыла деп. Жок, бүткөн бая эле бүткөн биз эми. Ой, қалды, арендан төлөдім, кісіне қалыптыр, о. Қалды, ромингде ақша қалыптыр. Им кетерім, башты бар да, өздерінде ділі бар да. Секін неме кетсанан біз кетеміз да. О, бүтті бі, мұна, қол чабадат, мұна. О, кет, мұна. Мұна кетіп отады. Талант Куламов. Албетте, урматтуу көрүүчү. Бүгін сіздердің жүзіңіздерге жылмайы тартулай алған болсақ, біз мақсатыбызға жеттік. Қоштошпайбыз, қайрадан жаңы программада концерттерден жолығышқанша аман болыңыздар. Біз сіздерді жақсы көреміз. Жалпы жамаатқа біздің өнөктөштөр, Қият медиа, Асат медиа катышуучулар баарына ыраазычылык билдиребиз. Өйдө кырсыктан алыс болуп үйүңүздөргө аман эсен жетиңиздер. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Бар бол, көрбөң. Үйгө жеткенде чалып койгула мага.